Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat. Allah Teala barımızdan niyetimizde, tilegimizde kabul kılsın. Daim ele aytıp kelebiz. Kimde kim Allah Teala'nın üylerinden bolgan bir uyga basıp gelçi olsa, Kuday Teala'nın baskan bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamının künelerini keçiret deydi. Bargız küne gör pendeyiz. Baskan 10 kadamımızda Kuday Teala'm soğup жазған bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirilen kemçilikleri de Kuday Teala'm keçirgen bolsun inşallah. Bizden bugünkü sağımız жалғыздық Allah'a gana taandık деген tema eken. Жалғыздық Allah Teala gana taandık deydi. Emi tuğandar bilesler, biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyen kelimeni ayıp öyle giriyoruz. Oşal yerde sıyınığa tatıktı Allah'tan başka Kuday yok deydi. İlah yok deydi. Şu ilah degen sözdü qarap görsek, bu her bir elden özünün tilinde şu jaratuvçuga kayırılan sözler var eken. Misalı Araplarda ilah deydi. Bizde o Kuday, o jaratkan, o tengir degen sözleriminden kayırılabız. Özbek taşlarda Huda deydi. Ha? Bilesizler. Oruslarda Боже мой, Господи деп koyады. Bog, Господь деп өздерінің тілінде айтады. Mesela İngiliz tilinde God деп koyады, ha bilesizler. Bay çocuğun körüp kaladı. Oh my God деп bayaq yerde. Demek her bir elden özünün tilinde şey jaratuvçuga kayırılan sözleri var iken bizde Kırgızlarda Kuday деп kayırılabız. O Arapça ilah. La ilahe illallah. Sıyınığa tatıptı Allah'tan başka ilah yok деп koyады. Bir oşal ilah degen söz bizde Kırgızda var mı degen soruda. Qanday deysizler? İlah degen söz var mı? Köpçülüğümüz mani berbeymiz. Misalı, tündük tarafta ılayım ömürün uzun bolsun, jegenin yüzün bolsun deydi. Tüştük tarafta ilahim ömürün uzun bolsun deydi. Ekosi bir öyle, o ilah degen sözü Kırgız diline bağındırıp alganбыз biz tuğanlar. İlah degen söz, o bol bolsa ılayım degen qanday manda? O Kudayım ele degen söz. Arapça söz, anı bizge Kırgız diline bağındırıp alganбыз. İlah degen sözde bizde ılayım de koyuyordu. Özbek taşları ilahi omin deydi. İlah degen söz oşal boyduğunu paydalanat da. Bizde şu ılayım de koyuyordu. İlahim de koyuyordu. Kıskası al söz bizde de var eken. Anday sözler köp bizde. Mesela Kırgız diline bağındırıp algan kravatlı kerevet deybiz. Stuldu üstöl degenimiz ha. Mesela ketire degende kıytır ekesin de koyuyoruz. Kıskası Kırgız diline bağındırıp algan sözler köp. Oşalların arasında oşal ilah degen sözdağın var eken de ilahim, ılayım de. Anışınamda bizde Orta Asya boyunca bize Kırgız elinin Kırgız dili bir özgöçe til eken de bu. Bolğanı uşunda eken de. Misalı Arapça İbrahim dese bizde İbrahim deybiz. Ha? Arapça İsmail dese bizde İsmail deybiz ha. İbrahim peygamberden İsmail degen oğlu olgan dep aytабыз. Demek bu Kırgız dilinin bir özgöçeligi oşal eken. İlah degen söz demek bizde bar eken. Emi Allah Teala'nın biz tanıuda en ele birinci köngül böyle turgan nerse bu jaratuv. Allah jaratat eken da. Жалғыз Allah jaratuvçu. Allah'tan başka hiç kimni jarata albayt. Eğer de adamdı adam jarata turgan bolsa, üylengen adam sözsüz balal boluş kerek ele da turabı. Akılga sala turgan bolsa. Biroq андай emes de. Keyler var üylengen 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl balalı bolalı jirenler var. Keyler var kattar menen erkek bola. Kızı olsam жақсы ola tele dep жүргөндөрү бар. Кейлер каттары менен кыз бала эркекке зар болуп жүргөндөрү бар. Ал кандай? Байкасак болот. Уулай, уул болсун, бурулай, бурулсун деген аттарды коет ырымдап. Эркекке бурулсун деп. Демек, адамдын колунан келбейт экен да бул нерсе. Демек, жалгыз Аллах Таалага таандык нерсе экен да. Жалгыз Allah Teala özü berет eкен. Oşondan daima biz ne? Allah'tan soranat ekенбиz. Allah'ım özün berişsin. Allah'ım özün ber dep turup. Misal Kur'an'da Allah Teala aytadi. Yahabu limen yeşâ'u inâtha ve yahabu limen yeşâ'u zukûrâ aw yuzawwijuhum zukrâna ve inâtha ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ. Allah aytadi. Kimge kalsam kız berem. Kimge kalsam oğul berem. Kimge kalsam egiz berem. Kimde kalsam tukumsuz kılıp koyayım dedi Allah Teala. Karasanlar birinci kız geldi de. Peygamber hadisinde de aytadi, kimde ki 3 kızdı tarbiyalap turmuşka uzatsa 5'ke kiret dedi. Bir sahaba o peygamber 2 kız olsa ki dese 2 olsa da dedi. Birisi o peygamber
Жалғыз қыз болсачы десе, жалғыз болса дагы dedi. Демек, бұл жерде эмне? Кыз bizde birinci Kur'an'da keldi da, kızın özgöçölüğü oşal eкен. Hem бұл жерде erkek menen ayaldın ayırmasın bir misal menen. Murdadan Cuma'da aytkan eşinizlerde olsa da bir misal keltireyim. Misalı, siz $100.000 maşina alsanız darbazadan kiret uyga alып kire albaysınız. Jengem 100 so'mga pomada alsa uydun törüne girip ketedi. Turabı? Mına şundan bilsek болады da bayaq жерде ne? Erkek menen ayaldın ayırması. Emi bizde ayal zatına körük basım koyuladi. Antkeni bu bizim kızımız gelecekteki yeni, gelecekteki çoğunu, gelecekteki tayını. Oşandıktan mına bizde uyda akırkı vaqtda uy bilede zorduk zomuluk көп etpayбы? Kuday saktasın. Oşal ne? Erkeklerдің түшүнүгүнүн тайқылығы десек болады да бұл жердечи. Bizde айтады. Келечекте сен кызыңа күйөө балаңның кандай мамиле кылышын кааласаң, аялыңа ошондой мамиле кыл дейт да. Sen ayalına kандай мамиле кылсаң, демек күйөө балаң сенин кызыңа да ошондой мамиле кылат дейт. Анткени кыз бала атасына окшош бирөөнү тандайт экен да баягы жерде. Көрөсүздөр. Ошол жагындагы биз эске алышыбыз керек. Эркектер аял заты бизге байлап берген кул эмес. Al келечектеги балдарыбыздын энеси, нерелерибиздин чоң энеси. Керек болсо тай энеси. Ошондуктан биз аял затына анчалык орой мамиле жарашпайт. Şariat boyunca tıyı salıngan. Болбойт анчалык деңгээлде. Эми Аллах Тааланын жалгыздыгын айттык. Жалгыздык Аллах гана таандык деп. Мисалы пайгамбарыбызга капылар келген да. Сенин Кудайың кандай? Биздин Кудайга окшошпу? Мындай бир сүрөттөп берчи десе, ошол капылардын сурасына жооп катары Аллах Таала Куранда Ихлас сүрөсүн түшүргөн. Кул хуаллаху ахад. Мухаммед айткын аларга, Аллах жалгыз. Аллаху самад. Allah eç nesine muhtaç emez. Lem yelid ve lem yulad. Allah Teala özü törölgen emez, törögen dağı emez. Ve lem yekul lahu kufuven ahad. Allah Teala'ga tengdeş eş bir zat yok dep aytkın dep Allah Teala özü bizge Kur'an'da özü yönde düşünük berdi. Sandan keyin Ayet-el Kürsü'nü daimel okuyuyoruz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah Teala ondan başka hiçbir ilah, Kuday yok. Allah Teala tiri, hiç kaçan uktavayt, daima turucu. La ta'khuduhu sinatu ve la naum. Allah Teala'nın ne? Uktavayt dağın, ürgüleveyt dağın deydi. Bizde misal ürgülev degen nerse var ha? Ürgülev degen nerse var. Kede misal ürgülev gider. Misal adımda bala oturat bu yerde, bunda ürgülev oturat. Ha? Keyler var, bunda oturat közünden jastıqın süreti görünüp durat. Uykusu geliyip durat da bayağı yerde. Demek Allah Teala'da uyku dağın, ürgülev degen dağın nerse yok da. Antkeni Allah Teala kudret güçlü zat. O bizge tanıdık sıfatlar Allah Teala'ga hiç kaçan tuğra kelbeyt. Allah bağırın körüp durat, bağırın bilip durat. Yani misalı kede soruda uyku tatlı bu, can tatlı bu degende kede talaşta kana sizler kanda oylaşlar. Uyku tatlı bu, can tatlı bu. Can tatlı degender kol kotarmazlarçı. Can tatlı ha. Uyku tatlı degender. Көрөйсүз, мисалы көпчүлүк айтат да, жан таттуу дейт да, туура, жан таттуу, бирок уйку таттуу да. Мисалы бирөө уктасаң өлөсүң деп мылтыкта калып уктайсың да, уктабайсың да, туурабы? Бир сутка уктабайсың, 2 сутка уктабайсың, 3-чү сутка келгенде эмне кылсаң ошол деп кете бересиң. Демек, бул биздин пенделик кемчилигибиз экен да. Уйку деген бул бизге пендеге тиешелүү нерсе. Алла Таалада андай жалгыз. Уктоо деген нерсе, үргүлөө деген нерсе Алла Таалада болушу мүмкүн эмес, болбойт дагы. Allah Teala şunday kudret güçlü zat eken. Ondan keyin Allah Teala kudret güçlü zat karasanızlar özünün жалгыз ekendigi jönünde Kur'an'da sonun ayet aytты. Law kana fihi alihatun illallahu lafsadata. Sadakallahu azim. Eğer asman menen jerde Allah'dan başka kudaylar bolgondo andağı tertip sessiz buzulup bağırısı başalaman bolmak deydi. Karasaňar Allah özü aytıp otat da. Bir ele menmin жалгыз deydi. Eger bir kança asman jerde bir kança kuday bolgonda başalaman bolup ketmek. Misalı birөөsü bugün Bişkekte gün çıkıp turat dese, ekinçisi yok jamur jağış gerek dese, üçüncüsü yok şamal boluş gerek deydi. Başalmanlık jarlattı. Oşondan Allah Taala ne? Özünün жалгыз ekendigin bizge sondan kılıp sürettep berdi. Ondan keyingi ayetde. Ya eyyuhan nasu zukuru ni'matallahi aleykum hal min khaliqin gayrullah yarzuqukum minnas semai vel ard. Kırıkçası. O adam zatı Allah'ın sizlerge bergen sıy dövlötün estep oy jügürtkülü.
Silerge kökten de, yerden de ırızkı beri turgan Allah'dan başka jaratucu bar mı? Andan başka Kuday yok. Andan kantip kapkayda adaşıp jüresin deydi. Adaşıyla jürüyoruz demek. Bar bir üç Allah Teala bir okuşuğa bulbaydı. Emi o Allah Teala'nın jalgızlığı boyunca bir iki misal keltirip eteli. Bir halifaga bir ateist keltir. Kudayga men işenbeyim. Kudayın bar ekendigini kana bir dalilde berçi maga dese, bay halifa anı men öldürüp salayın desem, elder ne de oylaydı deydi da bayaq jerde. Kudayga bir misal keltirip ber albadı, Kudaydı dalilde ber albadı devesin dep anan Abu Hanifa'nı aytadi eken. Abu Hanifa sen jaraysın. Uşuğa bir dalilde ber dese, koşun ayında kine jumuşlarım var. Oşol jumuşumni bütürüp kele koyayın deydi eken dagın. Ketip kalıp joq bolup ketedi eken. Tigi ateist oturat deydi. Mına keçik otat. Menden korku otat tigi Abu Hanifa'ngar. De oturat deydi. Kelbey toşet boldu je men jengdim bara öreyin. Dese bir vaqta kelip kaldı deydi Abu Hanifa. Kayda jerdin keçigip dese men negize oşo iş jumuşlarımı bütürüp kelsem daryanın boyunda keme yok. Ne kılam men? Keçiktim dep tursam özünden özü baktaraktarlı kıyılıp keldi suyun üstüne oturup muhtar özünün özü kelip turup özünün özü kagılıp kuralıp turle bir keme payda olup kaldı kayık. Oşu kayık menen ötüp kele verdim dese tigateyiz koyçu kan tölü. Kayısı akıl kayışın etti. Kim işin etti şu sözünü? Jönden oşu entip kayık özünün özü turup kalat böyle dese. Men de oşan aytam da şunday bir ağlam özünün özü kantip jaralıp kalat. Eş bürö jasabasa dep men dile oşonu aytam da dese tigi toobosuna kelgen eken emi түшүндүм hem туура экен анда депчи көрбөйсүңөр. Анан дагы ошол студенттер отурат экен, алардын арасында bir ateist бар экен. Ошол ateist келип отуруп досторуна айтат экен да. Мени көрүп турасыңарбы десе, о көрүп турабыз. Ручкамдычы көрүп турабыз. Дептеримдичи көрүп турабыз. Кудайдычы десе, жок. Кудай жок экен да. Көрбөгөн нерсеге ишене бересиңерби десе, экинчи bir группалаш айтып коет дейт. Досту көрүп турасыңарбы? Көрүп турабыз. Акылынчы? Жок. Бул анда жинде турбайбы, акылы көрүнбөй атпайбы деген экен. Көрбөйсүңөр. Демек, ошосугандай эле Аллах Тааланы көрбөстөн туруп ишене турган нерселер толтура да биздечи. Көрбөстөн далилсиз ишенебиз. Мисалы, акылыбыз барбы? Бар. Эч бир суроо болушу мүмкүн эмес да. Кана акылың көрсөтчү десе, о суроо берген адам өзүн биз айтабыз да. Түндө форточка ачып калган окшойт деп ойлойбуз да баягы жерде. Андай суроо болушу мүмкүн эмес да. Akıl var biz işenemiz. Akıllı çokları bilesinger ha. Maylı sayda geçim korganda oladı. Jol bolsa, kana canın var mı? Көрсөтчү деген суроо болушу мүмкүн эмес да. Жаныбыз бар экендигин ишенебиз, кыймыл аракетибиз бардыгы бул жанын бар экендигинин белгиси. Бирок сурабайбыз, биз билебиз, жаны жоктор азыр эмне Грознойда көмүлөт. Же чоң арка көмүлөт. Жаны жоктордун местасы башка жерде болот. Толтура көзү менен көрүп туруп, көрбөстөн ишене турган нерселер бар. Мисалы, мен үнүмдү угуп атасыздар да, туурабы? Көрүп атасыздарбы үнүмдү? Көрбөйсүздөр, туурабы? Эмес канча экен, абиям канча экен, салмагы канча экен менин үнүмдүн мисалы. Жок да. Ошондой нерселер бар. Биз көрбөстөн туруп ишенебиз. Эми Аллах Таала Куранда дагы сонун аяттарды берген. Ошол аяттардан окуп туруп кичине далил келтирели. Мисалы, Каф сүрөсүн биз жума күнү дайым эле окуйбуз. Ошол жерде сонун bir аяттар келген. Ошол аятты окуп, мен сиздерге ошонун маанисин түшүндүрүп берейин. Сонун аят. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Peygamberim alarga mындай bir misalды keltirген. Эки киши бар эле, бирөөсүнө 100 зарлуу, эки бакчаны насип эттик. Бакчалардын айланасына курма бактарды жиш өстүрүп, ортосуна эгинзар да кылганбыз дейт. Демек, байлыкты бертүр bir киши ошон жөнүндө айтып атат. Эки бакча тең мол түшүм берип, түшүмүнөн бөөдө коромжу да болбоду. Экөөсүнүн арасынан өзөн сууда агызганбыз дейт. Демек, ошо курма зар, ортосунан эгин зар, кийин 100 зар, анан дарыядагы агызып койдум дейт да баягы жерде Аллах Таала айтат. Андан кийин وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ النَّفَرَ. Бакчанын ээси баягы маашаланып кетти да баймын деп. Ээсинин башка дагы киреше байлыктары бар эле дейт. Анан ал жолдошуна ыгы жок мактанып айтты. Мал мүлкүм сеникинен алда канча көп. Урук, жамаат, бала чака жагынан деле сенден күчтүүмүн dedi.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Oşentip kara mürtözlüğünün kesepeti öz başına tiyerin oylu olsan bakçasına köyrengdöne kirip barıp ayttı deydi. Uşular kaçandır bir kuğrap yok boluşuna közüm jetpeyt dedi. Demek oşo bak meniki kuğrap ayttı oylu oturdu bayağı dedi. Men közüm jetpeyt al tüyörüksü menen kalatdı ayt oturdu bayağı dedi. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Kıyamet kayım bolat dep da oyla boymun deydi. Kara, baylığa çirenip ketip, kıyamet dağın bol boydu. Men baylığım yok bol boydu deydi. Eğer çında böyle jaratkanın aldına barçı olsam, alacaktan dele mından da sonun caydı tav alamın deydi. Karasan, şu şakten geldi, baylığa çirenetikin de adam. Cana biz ustazımız aytat ele, molosavr ustazımız. Kam süt içi alıp, şunca alıp deydi, arneten dövdüre beremiz deydi. Eğer de bışırıp versem, ne olmak ekemiz, hadi koydu ele. Bizge sağ beri atıpçı. Kam süt içken pende ekemiz, arneten ayet öğretken bizde. Yani hayatta düğünekor kişilerden tiptü münözü sürettelgen. Mındaylar yemne tapsam özüm gana tapkanmın, bağırısı özüm eyle, teşeylü de boylayın. Muhtaçlarga jardam kolun sungusu kelbeyt, kayrımdılık kılgısı kelbeyt, közün may basıp köp ketkendikten jada kalsa jaratkan Allah'ın bergen sый dövlötün dağı özüne mençikleştirip kesir süyleydi. Kaalağanıma kolum jetet dep oylaydı. Ahiretke işengisi kelbeyt. Eğer kıyamat bolup kalsa dele ovalı özün beyişki tatıklığı sezer. Oşentip al özün kurla ele aldap jatkanından bey kapar jaşayt. Andan keyin qala lahu sahibuhu ve huve yuhawiruhu akafarta billezî halakake min turabin thumma min nutfatin thumma savvaka racula. Yemi bak iki dostun ortasında ket otat. Bayımını kemşinti birden keldi ayt otat. Belki kede yemi kayara diyaloga kirdi. Joldoşu söz arasında ağa mınday dedi. Nasilingdi topraktan jaratıp keyin seni tamçı sudan jarık dünyege alıp gelip akırı telegeyi tegiz adam kılgan Allah Teala'ga da uşunday kapırlık söz aytasın bir de otat. Karasan davat kıl otat. Bay dosun, keydeyi dosa davat kıl otat. Sen kafirlik keltir otasın be. Seni joktan bar kıl dele Allah Teala de. Emne deseng da uşunu bile jürgün, jaratkan egem bir Allah. Egem hiç kандай şerik koşpaymen de otat. Karasan, belki dostu jönökü Allah Teala'ga iman keltirgen pendeyken sen ne desen dey ber. Men Allah Teala şerik koşpayım. Sen Kudayga emes baylığına işenip ketipsin dep davat kılıp otat bayagı neçe. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Em ne desen de uşunu bile jürün deyip. Bakşana kirgende bul Allah'ın kaloosu menen bolgan düýne. Allah'ın jardamısız kolundan hiç nerse kelbeyt desen bolmak. Mal mülk jagынан da, bala çaka jagынан da meni özüňden kem körüp jatsaň, al dele hiç nerse emes dep atat. Biroq maşallah, bu Kudaydyň bergeni dep aytsaň bolmak. Sen min şöyle Kuday Taalaga emes, baylığına işenbey dep dawat kılıp atat. Emi karasaň, ekinci sözünü nulandysam. Fasa Rabbi ay yu'tiyani hayran min cennetika ve yursila aleyha husbanan minas semai fatusbiha sa'idan zalaqa. Belkim jaratkan egem maga senin bakşaňdan al da kança artığın bergisi bardır deydi. Bakşaňa asmandan apa jiberip aleki zamatta takıraygan talaga aylantıp koyuşu da mümkün Allah Teala. Köp maktana verme dep dosunu aytıp atat da baya kembagal dosu. Aw yusbiha ma'uha gawran falan tastati'a lahu talaba. Je bolsa bakşaňyň suwusy bir tola soğulup anı çıkarganga hiç bir arga tapmay kalarsın dep atat. Oşe sen maktangan daryalar, bulaklar siňip ketse, tartılıp ketse, kaktan çıkarasın dep atat da bayağı jerde. Ve ahiyata bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha ve hiye khawiyatin ala urushiha ve yaqulu ya leytani lam ushrik bi rabbi ahada. Yemi jana dost aytkanday boldu deyip. Aytkanday ele al pendenin bakçalary menen baylygy typ-typyl kıyrap külük kökkö sapırıldı. Antar tenkleri kulap jatkan yüzüm serelerinin başında ağa korotkan çıgımdары üçün içi sızdap alakan jayıp oturup kaldı. Al da kokuya ay jaratkan egeme hiç kimdi şerik koşpay kulduk kılsam bolmak eken dep
Kolunu mınti oturup kaldı deydi bayağı жерде. Ем қарасаң, Құдай Тағала қанша берсе дағы аны естебестен қанша ақшам кетті еледі, ошоны ойлап отыр да бай көрпенде. Қарасаңар, қанша мөмені беріп отты. Аны ұмытып қалады екен да пендеші. Қанша ақша сарптады мен ошыл жерге деп. Жыл сайын алып отқан баяғы түшімде мөмені ұмытып қалды дейді ал. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Allah'ın cazasına aralcı bolup anı kutkarar bürüөлөр çıkkan жоқ. Жада қалса ал өзінің қара башын да құтқара алмақ емес дейді. Көрбейсіздер. Еме көп эле чектен ашпашыбыз керек екен да туғандар. Егерде бар Аллахқа таандық. Байлықты бізге берді, біздің байлығымыздағы өзіміздің Аллахқа таандықпыз да. Аллах Таала бізге берді ме? Ошол біз арқылы башқалардыкын беріп атат да. Біз ошонун зекетін, үшүрүсүн, садақасын чыгарып беріп турушубуз керек екен да. Барысы Аллахқа таандық. هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Мына ошондой кыйын кезеңде жардам берип, коргоп алчу бир Аллах. Эң сонун дөөлөт берип, эң жакшы акыбетти, эң сонун дөөлөт берип, эң жакшы акыбетти насип эткен дагы Аллах Таала өзү. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Пайғамбарыбыз айтады. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга бул дүйнөдөгү жашоо тууралуу мындай бир мисалды келтирген. Жашоо ушундай, көктөн түшкөн жамгыр жаадырып, суу түшүрөбүз дагы ошол аркылуу жер бетиндеги өсүмдүктөрдү кулпуруп, жиш өсіп шығады дейді. Көп ұзақ айлы қурап, шамал ұшырған өпір-сыпырға айланады. Алла бардық нәрсеге құдіретті дейді. Демек, бізге келген байлықтың барысы ошо көктемдегі жаңбыр сияқты екен да. Жаңбыр түшеді, жерден мөмелер шығады, қайра күн үсіп, мысалы адыр қарасаңыздар сарғайып баштады. Ошентеле қайра жоқ болып кетеді. Ошондықтан біз түбөлүктүү деп эсептебешибиз керек да. Түбөлүктүү деп эсептебешибиз керек. Эми бул жерде жыйынтык. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. Mal mülk menen bala çaqa uturumduk жашоонун көркү. Ал эми Алланын ыраазычылыгы үчүн жасалган жакшы иштердин сыйлыгы жараткан эгеңдин алдында эң сонун үмүт кылууга дагы абдан ылайык деди. Мына туугандар, демек акыретте биз менен такай кала турган нерсе бул некен Аллах үшін қылған бізден амалдарыбыз, Аллах үшін қылған іштерибиз екен туғандар. Ошондуктан бардық нәрсе Аллах Таалага таандык, Аллах жалгыз. Аллах Тааланын башкасынын бардыгы жоп жуу менен экен. Ошондуктан биз айтат да, кимде ким бойдок жүрсө, анын шериги шайтан болот дейт. Ошондуктан бойдоктор үйлөнгөнгө аракет кылыш керек. Күйөөсү жоктор bir айласын тауып, жақшырақ біреуіні іздеп, өзі құда түшіп болса дағын, ошо үй бөле құруғанға әрекет қылыш керек. Себебі жалғыздық Аллах Таала ғана таандық. Эми арга жоқ. Мурдакы жумаларда біз айтканбыз, есиңиздерде болса, бізде жана өкүл ата деген проектибиз бар. Ошо жолдошу кайтыш болуп, жесир калгандар болса, ошолорго биз өкүл ата деген проект уюштурамыз. Biz bir kaç yıl murda 2 yıl Katar menen 80 balaga stipendiya bergenбиз, анда 500 сомдон болчу. Азыр 1000 сомго көтөрдүк. Мурдакы жума мен болбой калдым. Андан мурдакы жумада кана кимдер чыгасыздар десем, 45 адам тизмени жаздырды. Ай сайын 1 жыл бою 1000 сомдон берип тура аламын деп. Анан мен айттым, сентябрга жакын мүмкүн кийимдерди кылып бересиңер, ошол жетим баланын десем, кейбиреулөр мен пенсионермин да, пенсиямдан гана бере алам, кийим кылып бере албайм да деп коркуп кеткен экен. Ал каалоочулар кийим кылып берет. 1000 сомдон берип турсаң жетет деп мен ошентип айттым да. Эгер ошондой каалоочулар болсо, ошол намаздан кийин бу карекеге фамилияңыздарды, телефонуңуздарды таштап кетсеңиздер, ошол группага кошуп коелу. Ай сайын 1000 сомдон. 1000 сом чөнтөгүнөн эле түшүп калат. Бирок ошол бир жетим үчүн ал канчалык чоң сумма. Биз азыр ойлоп атабыз, ошол 1000 сом азыраак болуп калат. 2 адам биригип туруп, бир семьяга 1000 сомдон колса, бир 2000ден берсекпи деген бир ой бар да. Себеби бул эми атасы болсо муктаж болмак эмес да, туурабы? Кече да бирөөсү ошол реклама кылсам, агам өтүп кетти дейт, 12 баласы бар эле өтүп кетти дейт.
8 мектеп оқучысы дейді. Көрбейсіздер, арқандай семьялар бар. Анан бұл жерде бір ғана жетімдер емес, ошол кейде инвалидтер да бар. Мысалы бір дайыма жардам беребиз біз, 2 қызы ДЦП-да байқыш. Алған, өкмөттөн алған пособиясы памперстен ашпайды дейді. Памперске 3000 сом кетеді екен ай сайын. Тамақ ашы бар, дәрмегі бар, қиын эле. Ошол кыйналгандарға биздин мешіттің жардамы болып калсын иншалла. Анан дагы бир жаңылык, мурда өкүл ата эле, азыр өкүл апа деп дагы кошуп койдук. Аялдар эме келет экен, баягы. Бизге караганда кичине дурун келет экен. Алар деле бир 45 болуп калды. 45 аял жыйналды да, мен кошулам деп туруп. Эркектер мисалы 50ге араң жеттик. Эми Кудайым буйрса кимде-ким каалоочулар болсо, ошол өкүл ата, өкүл апа проектке бир кошулуңуздар. Ошол жетимдерди, бирок 1 жыл, 3-4 ай бер токтоп калбасын туугандар. 1 жыл ошолорду бир ай сайын 1000 сомдон бери бир каржылап коелу. Мисалы экөөбүз биригип туруп, мисалы мен мурдагы жумада айттым, ошо бизде имамдар айлык чыгып баштады. 8000 сомдон айлык чыгып баштады. Ошол 8000ден 2000-ин мен бермей болдум иншалла. Эң биринчи мен баштап бердим. Ай сайын 2000-ини мен ошо бир семьяга которуп турам.